السلام على رسول الله. أخذنا مقدمة لدراسة متن القواعد الأربع. Alustasime eessõnast sellele raamatule 4 põhireeglit. نتكلم الآن في القسم الأول من هذا المتن المبارك في مقدمة هذا الكتاب. Nüüd räägime selle raamatu esimesest osast eessõnast. المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والدعاء للقارئ من يقرأ هذا الكتاب. نعم. Selles eessõnas mainis selle raamatu autor palvust õpilastele ja selle raamatu lugejale. ومن الدعاء ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتولى القارئ، يعني يكون من أولياء الله. نعم. يتولى أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين يعني آمنوا وكانوا يتقون. et siis üks palve mida autor selles عندنا أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قسمين. في أناس يكون هم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. et on inimesed, keda Jumal aitab, kes on nagu Jumala kaitse all, ja see autor palus siis selles eessõnas, et need lugejad ja õpilased oleksid nende hulgast. وأناس يخذلهم الشيطان يكونوا تبع للشيطان. Ja on teist sorti inimesed, kes teenivad saatanat, keda saatan aitab. نعم. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى هذا من أولياء الرحمن. Ja see, kes on Jumala kartlik ja teenib Jumalat, nemad on siis need Jumala kaitse all olevad inimesed, keda Jumal toetab. والذي لا إيمان ولا مخافة ولا تقوى من الله سبحانه وتعالى يكون من أولياء الشيطان. Ja need inimesed, kellel ei ole üldse Jumala kartlikkust ja usku, need on siis need, kes on saatana pool. أن الله سبحانه وتعالى يختار أناس ينصرهم ويعليهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يخافوا ولا يحزنوا. نعم. Et Jumal valib teatud inimesed, keda ta kaitseb ja kes ei pea tundma kartust ega kurvastust. نعم. من هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. Ja kes on need inimesed, kellel on nii usk kui ka Jumala kartlikkus. عرفنا الإيمان فيما تقدم. Ja imaanist juba rääkisime varem. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجز ووقاية بفعل الأوامر واجتناب المحرمات. نعم. Ja taqwa ehk Jumala kartlikkus tähendab تبتعد يعني عن المحرمات. نعم. tähendab tegemist, et panna müür enda ja Jumala karistuse vahel ja seda teha niimoodi, et käituda, järgida Jumala käske ja hoiduda sellest, mis ta on keelanud. نعم. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى أشياء 3 هي عنوان السعادة أو أسباب السعادة. الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا يأتي بهذه الأشياء 3. Ja siis mainis autor 3 põhjust, mis toovad inimesele õnne. أنه إذا جاءته نعمة شكر هذه النعمة وعلم أنها من الله وقام بشكرها. نعم. Et kui tema juurde inimesele tuleb mingi õnnistus, siis ta tänab Jumalat selle eest. يشكرها بقلبه يعتقد أنها من الله. tänab teda oma südames, uskudes, et see tuli Jumalalt. ويشكر بلسانه يعني يحمد الله عليها. tänades teda suuliselt. ويشكرها بجوارحه يعني يصرف هذه النعمة في شكر المنعم المتفضل. Ja tänab teda ka oma jäsemetega, kasutades seda õnnistust tema tänamiseks. نعم. والثاني أنه إذا ابتلي أصابته مصيبة يصبر. نعم. ولا يتسخط. Teine põhjus on see, et kui teda tabab mingi õnnetus, katastroof, mingi raske asi, siis ta on kannatlik. والثالث إذا أذنب استغفر. Ja kolmandaks, kui inimene teeb pattu, siis ta palub andestust. فهذه أسباب السعادة. Ja need on õnne põhjused. ولو ننظر في أحوال الناس نجد أن الناس لا يخرجوا عن هذه ال3 أشياء. Ja kui vaatame erinevaid inimesi, siis on tavaliselt leiame, et nad on selles إما سراء نعمة sarra. يعني يسر يفرح يكون سعيدا. نعم. Et inimene, kes näiteks on õnnelik, rõõmus õnnistuse üle. أو ضراء أو معصية. يعني مصيبة. või teda on tabanud mingi katastroofi õnnetus või ta on patustaja. فالسعيد تنظر له في حال النعم تجد شاكر لله سبحانه وتعالى. Ja see, kes on õnnelik, siis see inimene on ka tänulik Jumalale. وعند المصيبة صابر. Ja rasketel aegadel on ta kannatlik. وعند المعصية مستغفر. Ja pattu tehes palub ta pärast andestust.
والله أعلم.